au baikira na sechi nsemo chebunge ya kitutu cha North Ase County ya Kisii asumwega bogokora hugusangiria gokonya hamaga cheka nisegi Adventist ya Nyagesenda bakorogora mujumbe bwenseme y'umushimwa Japhet Nyakundi nigo bono bamwakire mbya muno murai bwense ya Kenya muskuli ya Muruto amuno mwaziri w'ekiseme mushimwa Julius Migosi hasoko barentere University ya Nyamira nawe ko babwatokera kibesa cyokoro isi kipara boigo nigo batebire buna habarai mbabwanete kubeka okoboko asubogachi bw'ekinyomba Nyasaye. Caroline Mausa nagotomanya senjera bwikirana Omowaziri bw'ekiseme Julius Migosi Ogamba omujumbe Sabina Chege Raboigo Women Rep we County ya Kisii Donya Doris Totona Jerusha Mamanyi Korwase County ya Nyamira omujumbe Steve Mogaka nomongi na Esio Kenyori bakoragwa n'omujumbe we bunge ya kitutu cha North Japhet Nyakundi nigo litkolya rero baikirana ase kanisa ya Nyagesenda SDA eligokora omochango obwokwagacha ekanisa eyo kabatebinga ekanisa yeninchende tabageni toche twagache kanisa ya Nyasaye na ende tonye kole. Kwa hivyo na matumaini yangu ni ya kwamba tukijenga hii kanisa hata tutapata amani katika nchi ya Kenya. Chichuma gaiga. Lero twaletire chisimiti gaiga. Lero twaletire chichuma gaiga. Lero twaletire amagena gaiga. Twagache nyumba ya Nyasaye mpaka tonye kole. Omowaziri Migosi Ogamba negati y'abaraibande nigo bakire mbiyamano gochaso muraibwense Dr. William Samoei Ruto ase obwagachi bwe University ya Nyamira iya chagetigwe kwagacha bene litukolya igoro University ekole yasinyire abasacha twanyorere bakoro kuti minister bosa omo minister mogetutu na nene tokonyere te University ya Nyamira ya tuatire chimbambaru nasema haleluya. Omowaziri Migosi Julius Ogamba negati y'abaraibande nigo bakire mbiyamano gochaso muraibwense Dr. William Samoei Ruto asoko baletera University ya Nyamira iya chagetigwa bene obwagachi bwae abwoli tukolya igoro agenkimbaro bono korugusi bateberete kona kogenkera abaraiba ito bane serikali including omo minister ito igotogoteba abagenkibunabo shetani afanye nini Anene mononi gabaraya bu basabira baraibande kurwase chinsemo au chinseto ya Kenya komusikanya gosira Raila Amolo Odinga abwase basabire babe bagotiga mangana yegesaku nabo igokwenekia amasikania manene gochia somo ga Raila Amolo Odinga anene mono bono iga ekero aralire akoriye serikali ye miaka ne miaka ekaba igwete buno mugakoyo mu amatoito yasa umurangeirire mbore mwigwete bagenda tetengo ne dance mbore mwigwete barabuno mogoko bari notenga so monta akura gaki ngatika twanganera kidi twantanera rai boro nonye bamwangete gaki kerako enda so motongi oye nenye arekane ngo monta beke dance ngambu yakwa imeomboleza na ningetaka kuambia hata mkisikia matamshi ya watu wengine mwenda wazimu wakiongea mnawachana na yeye kwa sababu sisi na pahali jamii yetu imetoka tunaheshimu Wakenya wote haswa pia wale ambao wametuacha na wamefanya kazi ngumu katika nchi ya Kenya tunawaheshimu. Tuendelee kuombea familia ya baba Raila Amolo Odinga. Najua tulimpoteza the father of democracy, the father of social justice, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Kwa majirani wetu tunawaambia pole sana. Pole na pole sana. Sisi kama Wakisii tunajua tumempoteza baba. Tunazidi kuwaombea ili Mwenyezi Mungu awafariji, awape nguvu na awape hekima na muweze kukubali. Familia ya Aida Odinga tunasema pole sana. Lakini hata tunaposema pole hizo tunataka kuambia wale wengine ambao wanataka kuharibu kile chama cha ODM, wanataka kuitatanisha, kuipasua mara mbili. Hatuwezi kubali kwa sababu Raila Amolo Odinga alikuwa anataka chama cha ODM kiwe pamoja, wafanye kazi pamoja. Ile maadili ya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga lazima iendelee, na tunaambia wale ambao wanataka kuharibu chama, sisi kama chama cha UDA ikiongozwa na Mheshimiwa William Ruto
hatuwezi kuharibu hiyo chama na hatuwezi kubali watu wengine waharibu chama ya ODM. Korwa Nyagesenda ime bunge ya Kitutu Chache North kaunti ya Kisii, Edietaria Nemausa, Caroline.